Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere and Mānawatia a Matariki. This episode should come out on Matariki weekend, so I hope that all of you are able to take the time to spend Matariki with your whānau, remembering friends and whānau who have passed, looking forward to the future, and setting some goals for yourself. We certainly have some goals here at Whakamiere, and I hope that when they come to fruition, we'll be able to share them with you as well. If my voice sounds a little bit different in today's episode, it's because I'm a little bit maiwiwi as I'm recording this. Nō reira, ka aroha hoki. Let's get on with our kōrero though. Today's Paki Poto is te Pōkiha I te Wēra. There are two kupu hou. The first is taitaiā, and it means unlucky. Tōna taitaiā hoki. Hore kau he tāngata I tāna whakangahautanga. They're so unlucky. Nobody turned up to their party. Our second kupu is whakaaroha, and it means pity. Me tuhi kāri ki āia, nā runga anō I te whakaaroha. Let's write him a pity card. Kia reare mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānea nā hoki tenoho, whakarongo mai e hoa mā. Te Pōkiha I te Wēra, nā Aesop. I taka iho, tētahi Pōkiha taitaiā ki tētahi Wēra. He whakapau nāna I te kaha, ka noho tonu ko tōna upoko ki rungariro I ngā wai. Ia aia e raruraru ana I reira, rakurakua ana ngā pakitara ki ōna mai kuku, ka hara mai tētahi uruhi, ka tiro whakaroto ai. Kei taku hoa, hei tāna me te āwangawanga hoki o te reo. Ko koe rā nei tēnā I raroriro rā, I wāu nei hoki. Kua hia te roa o tāu noho maina, haha koe I taka iho ai. E ngau kino nei taku ngākau I te kitanga atu I a koe, whākina katoa tia mai. Ka pai ke atu kia hau te pito o tētahi taura tērā I au kōrero whakaaroha. Te whakautu a te Pōkiha. Āwhina tia au kia tū anō ki te whenua, mā reira koe e rangona katoa tia ai te roanga atu o ngā kōrero. Ko te kiko o te kōrero, he painga o te kōrero, engari he painga ke atu o te mahinga. The Fox in the Well by Aesop. An unlucky fox, having fallen into a well, was able, by dint of great efforts, to keep his head barely above the water. While he was there struggling and sticking his claws into the side of the well, a wolf came by and looked in. "What, my dear brother," said he, with an affected concern, "can it really be you that I see down there? How cold you must feel! How long have you been in? How come you fall in? I am so pained to see you. Do tell me about it." "The end of a rope would be of more use to me than all your pity," answered the fox. "Just help me to set my foot once more on solid ground, and you shall have the whole story." The moral being, saying well is good, but doing well is better. Tēnā rā koe I whakarongo mai ki Whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. We don't have sponsors or outside funding, so every episode is made possible through the tautoko of our whānau on Patreon. Your support helps us to continue creating high-quality reo Māori content and bringing more Paki Waitara to life for listeners across Aotearoa and around the world. A reminder too, if you're a kaiako or kaimahi at a kura, kōhangareo, punareo or school in Aotearoa, we offer free access to our Patreon. Simply send us an email from your staff email address at whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll receive early access to episodes, downloadable PDFs, exclusive content, access to our Reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of more than 150 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko keeps Whakamiere going and allows us to continue sharing te reo Māori through storytelling. And if your podcast allows for ratings or reviews,
We'd really appreciate you taking a moment to leave one. It helps new listeners discover the podcast. And if you know someone who loves Paki Waitara, audiobooks or te reo Māori, share your favourite episode with them. Ko Taurapa au e nui ana te mihi, hei aha kua nei e hoa mā.